Keď pôjdeme zase do posilky? Dneska môžeme. Vyvietrať pazuchy? Ja nevím, kokot, by som neišiel hned. Čo myslím? Čo si jebe? Toto si nevšimnú? Ty kokot. Kamo, ale ona je vážne pekná. Ver. Utekaj. Všetci idem to skúsiť. Ahojte, ty tu. Ahoj, kamarátka menší psa, čaká mi tu. Dáš mi číslo? Určite nie. Piče! No čo? Kámo, nedala mi čísla. Chcel to skúsiť ty? Čo si jebe? Ozaj? No, ten uver. No je taká taška? Strašne na piče. Tak idem teda ja. Yes. Ahoj. Ahoj, Čo ty tu? kamarátka tu menší psa. Jaj, a čakáš na ňu? No, Jože na mňa? určite nie. A číslo by si mi nedala? Nie, Aha. A naozaj? naozaj, Vážne? vážne. OK. Čau. No čo? Na piču, kámo. Nedala mi ho. Si ho piči. Ale ja mám nápad ešte jeden. Toto už vyjde, kámo, čo si jebe. Ani teraz mi nedáš číslo? Nie, nedám. To vážne? Vážne? Kokos, ale však musíš. Nemusím, nedám. Však... Môžeme ísť na kávu, to je kaviareň hneď blízko. Nie, To vážne? vážne. Ok. No čo? No, kámo, nevyšlo. Zás nič? A to som si tak decentne roztrhal tričko, čo si jebe, som myslel, že si za... Ja mám nápad, kámo, ešte jeden. Toto už vyjde, kámo, toto keď nevyjde. Ukážem ti, jak balím ja, ej. To som zvedavý. Ja som ti hovoril, že už balím. Čo ti jebe, len do piče. Čo ti jebe, a čo vás tu teraz spraví? Čakaj ma!